Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. I'm giving you that challenge today. Keren persia IP. Hang ni. Banganlong. Lalangaran Narman Hajrong jung kandidat UDP. Kandidat UDP berkimut unum long hajrong jong. Nga ai kata ka challenge kini. But kidai banjir resign lun. Dan nga result kalong kumta. Kat kum kita kisien ki papau Syabar. Lai i baka UDP kala penkre ban ai tiket coba lambor malngyang ban yakun na kata keseng hake election MLA Hajar Arfulai na nongkrem constituency bat kan penduk tiket yau nongelam bah khmat jongkau ba bendo M Lanong. Habaya keren ba bendo ulah keren sngokya halor kini ka benta bat ulah ong baka UDP kala kentat ya ubriu lajong henrei ka ai tiket penban ya ubriu banabar jong keseng bat ubom judan bentai eru hakipor kibalalej bat keseng UDP. Ubah bendu lah keren syai, bawat lah yo ek tiket, Henry unya khunbet yak election kum kertong simet, bat unya rap yaki katu kat nengot ki kertong ke UDP, kiba u idei ban kersan, bat ha kejuk kepor, ula ong ba unya lap persya yaki katu kat ni ki kertong ke UDP, kiba dei gino elam, kiba lek benye u. Ha kabay dei bak election na nongkrem constituency, ula kop dah kebaong, bada lei ru u kertong ke UDP on om tam yo u. Ula ong ba compare, lada remru Henry un penti kenapat ba un tamu ha ka jingyo vote banyo kertong ka UDP bat lada kata ka jingkop jong u ka urlong udawa baki noilam juga UDP ki badan benta ban sela ha ka ban penduk tiket ya u ki de ban resign lut plan nakakam ka bakibat Kajing kersan ya u na ya no ro kambi question does not arise te khamtam ya uni lai uni lelai bom de UDP lalaki ai no yo khambin lese lalaki ai bo khambin bat ubajudan bat ngi lese kena berkat ngala aruban kersian ai uni ubom de UDP jadi ubadan sikiwai pat kiseng ulai ele ana ke kongres ulai ele ana ke khnam haki pori balai no tu agni mentah par arjak apra yang kum independent bat sim don hiru kum tau associate MLA kum bolong Samuel Sangma nabak mara lani ba SK Sun te nak tak tahu lada kila longban kum kini ki argot bang ong fi mentan bekila yale kila yadon kum ki associate MLA jongka UDP singa jin dala berkat manong toh bopli ula don kajing temu on penyajan handa you outsider a complete outsider umuri ubanabar bom don kajing penyajan baga UDP ngan pediang kum no kan teka bar pat piong pila pendon kam ya kentin pet pila pendon kam ya pin pet no piong inga ngam pet Hendrei ngasyak kentai question ban pet gam miang ni ketika jingsya kentai lah kentai yang autrai ubaladon haus nem kat kentai sepak kentai pinyo hak por ba penlong ya ke UDP kami sem kat kentai sepak pinyo ngaladon syua katar ngaladon te lah kentai no yang bat hak juga por pe ya ke record jangan ngampat jukun ria shano nadu bangalung ke politics sino empat juga dia ngam don scam kum kiwe ru ngam don ka jabok kum kiwe ru ki contribution janga kila bun had district council kum juru ka sarkar ki nongela mayu kita pokok UDP ki pemerintah ki mamala bekelun ya kata har kum ya pai tekan position kata UDP kata kasang UDP kan position lada ki nongelam ki long ki bakum kini ngar sayong ni ngapo ya sayong ngam so si siate sim ya kirang ba ki bala don lupa ki ba khot ki bala ai sibun ki jing yarap ki contribution ki jing
kikam ki panggil le kata te kapau kam ki kata UDP kan kio kanam ka buram jongka wanra de ki bajabo bat kan taj no ki bala sibun ki kam tekeli la dia mafi ki nong elam juga UDP menta hai kata ka UDP ka yang ba kai ki nong rem juga UDP tengah-tengah lah kre tiket ngalai le baik ngam le join chukun parti nganum le join chukun parti ngan don hasanda jong ka UDP ngam so la ban ya chingai ngan don sanda ngan le ban kersan ki babun ki UDP ngan le kersan ki babun ki UDP ki bom tip kani ki break bob ha ki ban UDP ngan le kersan ngan sapet ikat tu kan ningot pat ngan sapet kum dongan le ngam tip atu kan pat tengah lah haba kila kentai jangan tu ngan sudan lo harut hakiar kan haba rendah lo kisah ngan bandon haba rendah lan ya pelau lan ya sebar ni ko git te hadu kan pat tengah tip nama ngam kuai pun pat kata UDP ru ngan nyarap kan ngan lej ngan sarai pisu tu ye kata tendai ngau nong seng jo UDP na ko apa UDP kan kio bat kan kio ru lada katu kan ningun kibadon bentah kan ikam kiba jabo hak UDP lada kilej no kita akan sakhut biang ke UDP tengah kanum jengai ke UDP ngalak menjelek independen ngalak menjelek kumno kan sapit ngidang haba ngamyo tiken utrai jong ka parti umyo tiken ubam don but nam hai te super kli na ki ken kli ta yo ajuba yo pik mono te spisa assess de sa pej la de sa rai la de uno ba khoj uno ba jabo khashong fi ngan kumno ta te khlam lagi ken kejengkeli ke sulong baik udah UDP mana udah UDP suan tiket kapal lo ikum tangan imat lah siudar imat nasui ikum ba lah siudar habu ubam dah UDP kum nau ni kan imat ladon kejeng siudar imat ubam ngasu tarai ngamtip ya bawa ariam yang ngata kesohanga kan te belaki ki mele na ki konsensi ki ba kita ngiar ngon soong kile nang ta kan so mengaru ta iki kinlen kasonga lada ngalet kini penban lada ladon sibuk menta ba ardan insyaallah ardan ba UDP ladon ba ardan cha UDP lada dang ba ardan lada dan unundo UDP lada udang dan hante nganum le kini ngalet chatai namar bam dan UDP show ba ardan le ke choklenti te Mendon UDP show angte ngalet namar bomdon. Lara jaba nang don manur po nongkrem ngam thai ngalet. Ting menta ka song hanga. Te hanga pat kalong ngalamat akan di arja khat phra. Ngalaram nang ni. Hadian bala wanra ka jing penkala jung ka constituency arja khat lai. New delimitation of constituencies. Ngai bakan ni constituency kamlong show. Lajan marchi teng ha pedeng ma kirulum bat kibam derulum bat kibam buat ya ka parti traidi kimbut ya personate ten takadau ngalarem akan arja kat pra ngalai ba mudar jumut syo banyak ni setang kitu kibat kuat ban riam yang kita fiong tip ki ai kuat ban riam yang nyele ang tu riam bu unjuk bu rem biang tengah kasong kan ngan rahi kan ngai ngali ele lalu orang ban ngali rai nak jaka bodon ki UDP kata te ki songhak ban umai tiket nga balai la ayu uli pen wit ki bei pat ki bala lupa henrehan nong krem ramadan lamba ru mata dah UDP si onte ngali ata kada ban namar kata kada ka wei ba kani ka sorang ni kam long syu konferensi malkila imkra koi bergalong ba ngalami khmat ya kamadan rating la asin ngalami khmat ya kamadan rating kabelong kabenta jo kan nongkrem benta kalau benta jo kan ngalami khmat nang kata kadau
ngai ba ka jingdai junga kalong ka ba khoj ka bam don jingwit ino ka bam pensniu ino tengah lengo angta ba balai biki kila khot iki kibri junga kila len ki pawan ki ang wan tang kata wanum po wan pala dia ka amo sepo khodo ingun kila kibri junga ba kan thai bi sentang lai gendo yo presiden ru sekretari ru lai gendo tendai tendai kim skam berkira kiri kiba kerpang sudah apa kata kenhun jungi bat samla barang ba longkome kim skam tengai kumba hakajing asupai menga kumba kia wit manenga ka poisata ngam tip nak dau yu kiwit ya ngai kumta pundo kad yu try kad yu nong seng tapi ubay ni ki nong seng kadi benton kadau ka bare a hidden plan te ka bolong kebadi benyati kai ka pelong iki ba kin pundu tiket dengan ki dai man ai ka jubab yu poj ba tapi ki badan hakani ka benta yu poj ba te pi di ti kai ka pelong iki ba kin pundu tiket dengan bat ngandong ifi la ngaban balai manga subu ngon balai manga unwan basau kandidat yang ke UDP la ngawan ba benengkong manga unumwan baar ngawan pat benengkong kandidat UDP unumwan baar undan hadian jonga I'm giving you that challenge today na keren persia ifi hang ni banganlong lalangaran ngarman hajrong jung kandidat UDP bekimut unumlong hajrong jonga ngai kata ka challenge kini but kidai banjir resign lun langa ka result kalong kumta kimdai ki brief lala kalong kumta hai kin sai ke ai ba ngambat si ban keren kumta ai mengalai ilut ngalatim lut ngalaya ati konsumsi mentala kharbai benai ngalaya ati konsumsi ngalatim